sofa mamalo Yesu Keriso le ao le kalisia. Mātou te whātālofa mo wholofa atu ila mai mo whafonga Samoa. Ile netai au le sa patipai o le tua. Au se whapoponga le neo tātou po kalame I nā Vivi'i Ia. O pese ma Vivi'i Ia tātou te mana tunatu ai le alofa ma le anga le lei o lo tātou tua. Au se tātou taulanga osi ia maulunga I pēl Vivi'i Ia o le tua e whāwavau. Wa mwhai o na wina tu sao atu I lau maota maulawa. Pa pia foi lunga o penga te whailang. Ona o le lango mai al mtanga luenga o soifua maluloi. Ua tātou moni mawina I le nei tai au fou. Le anga le lei o le atua. Awasa tau mate le ete pe tātou te aulia mai le nei aso fou. Awasa whea ngai le atunu ma whea au malawasinga le lava yasu. O le ae o le ifoifo o sasae masifu. O le neo tātou futi mo le tasi I le nei tai au fou. Mafua isea. Mafua o na le ao la vea I o le atua. O le atua tolu tasi paia na o maia le nei tai au fou. I lo o tau soifua ma so mātuola. Whapenal fe au o lo mamoli mai le pese tolu se lau maltolu. O au na o ta o tona moe o file mu. Leo tapena mai le kalesia EFKS falitanga lo. A wale talaina o le tātou mafutanga le neitaia. Usimaia mai moa malau whafo. Tanga e o le ngataanga o le atua fuafua na ia whaia le tangata le pale li o ana ngā luenga. Le tangata la vea matausi meo le fuafuanga. Sa tu iei ma le mafaufau ia iloa o na ola Vivi'i matapua I le atua. Le afuanga na o le toile o tangata whātutua I le nei sa pati. E whawhitaia le alofa ma le anga le lei o le atua
le atua le tamā le alo ma le ngapa ia o le feʻautamoliboli na o lo afifi mai le viiga valusefulu ma le tasi tatou saga faamanuina ai pea le aga lelei o le atua lea ua tapena mai ai le ekalesia EFKS i sasina ma le viiga o le atua valusefulu ma le tasi. O le atua tali manao, o le atua e mutimuti vale lo na alofa, ai tele ngese lo ntosa. O le atua na wina mai lo na nganga e baba alua ma le tangata toilano. O taimi e fesou e ina ai le ola whātutua. Ai o lo na nganga e wha ma ite me le lei o le ola. E fia mai o ia ia te tātou e pei o le ua. E pei o le timu muli muli ma le timu mua mua i le ele. Se laus fuma lima le pese, lewa ta pena mai ai le kalesia EFKS le whango ali. A waso la tau sao le tātou mafutanga i le ni taia.
O le afaisi na tātou malolonga, te liu mai, whawau tātou maafutanga. Le olanga lo to soifua mo tātou olai. E tele ina whesaua ina lo tātou ola i le mata fele o le fili maana mai lei. O a whāna mamatangi o le ola nei i lona i tū whaleanganga. O mea whawhiawhia e whaingofia no tō sina ai o tātou lotu, ma o tātou o ai le loto o le angsana. Ai o keriso Yesu o i o le lafitanga. O lo tātou olo tātou te malutia ai mai mea whaingata ma mea whita o le ola. Atu mau keriso i lo tātou ola, e le aise mea tātou te pole ai. Ono se fumalfitu le Vivi'i Ia, o tā pena mai ele e kalesia EFKS mtawati. A o mai whawhitau le ola,
e le ai lava se tasi tātou te sulu ai. Tātou te tuli vai le atua ina ia alofa mai. Ai sea, ono oe mau le tangata ngasala. E le ai foi se tasi e tonu ma le leisa na amio I luma o le atua. O tātou an tangata whātau wha. Se lau whāsifu ma le tolu le pesi. O tā pena mai ele kalesia e whakasa whatuwalu. E whai ma whātunga. Ia maalia le whaafonga le atua. A o se pese e whai ma pese whātu oise. Ono oe mau le tangata ngasala. So wa ino lo tatou soifua ma lo tatou ola I mea tutupu o le soifuanga nei. E tutupu lo tatou whaavaivai ma le le mautonu. Peitai o le alofo le atua
e whaamawhanawhana mai, ma whaamalosi au mai. Ina ia maua le mautinoa, tātou te savavali ai pea i luma, a wāmanuia wa umona ia wholawholaina. Tātou tutu ia i luma, tātou leo te tele o loo soifua le tua. Ia sisi lana fua e manu mano pea. Se lau ono se furu matfitu le pesa, wa tāpena maele kalesia EFKS sa fotu. O Yesu Keriso, lo tātou tai au, yo tātou fili. O le afaisi na tātou malolonga, toi tali mai wha wau tātou po kalame ina vi. Iai tai me la ngona ai le wha vai,
ina ua fatu malemo le ola tautua ila ngona o le musua. Wa sa no foi le ola fia ngalue, ma vea maala wala ngona aile le motunu. Au fa manato le tala le. Tātou ngā lulu e pēa, se ia umalo tātou manosi. E au mai lawa le atua le manosi. Se lau fitu si fumal fitu le pesi. Leo ta pena maele kalesia EFKS i paia. E fai mo lātou sao a wāra tātou mafutanga i le netaya. o sana ia whaola mai. O le taualanga le tangata wala ngona lo na mawhatia. La ngona le mautonu. La ngona le whe me ai. A o le alana na fio mai eke riso e whaola I leo mna o mia le fisoswana. Le tangata ua fia whaola inga. O le sini na ma le utua le ngaluanga whaola Yesu ke riso. Valus kumat whale vi ingo le tua. Leo ta pena mai ele kalesia EFKS i whangae. O sana ya Yesu le Mesia. Hosanna,
So se Samoa lava o autova ai tafa e fio le nei lalula. E susu e lava le whaamalama matilu tilma. E le mawhai o na ngalo le mea na fufoa e taimi o le matiba ma le tango lima. E mana tua pea le atu pena. O le autu foi na o le pese wa tāpena mai le kalisia EFKS i Samoa. Lau nu ue o Samoa e pele oe. E au alofa atu ai so se Samoa wa maua mai le nei po kalani. Ai mai se lava i lata olo ai tau malele i atu lua mamau. Ai mamole le nganga whaafutai tele. E kalisia mau fai pese na langi inga vi ingo le tua e fai matau langa o le nitai au. O la mātou te talo, ia whaofi wa tele le nganga o le tua i loto mawhina ngalo, upu mwhātunga Vivi'i Ia ma pese o le tua. Ai silo na veo se fatu o le tala lei e pa ui o tātou loto ina ia tuku maola. Au tātou iai la tātou sailinga i le mālo e whaabau. Ai nisi na o Vivi'i Ia o le tua, wa mawhai o na tu whatasia e lawa la ata. A wal tātou maafutanga le ni tai au. E whai mā tātou langa osi, ai silo na wala mai eise fi au le tala lei. A wale mai mo whaafonga Samoa, ma nisi o mai mo mai i lunga o penga te whailangi. Mo moli foi le nganga le whaafutai, i le mtanga luanga o soifua mangaloina. Ne langolanga o tua le tātou po kalama. Whamanuia le tua i so se vaenga, o ngafa ma le ofisa, a wale soifua mangaloina o le atunu. Manuia tele le alo atu le atunu i ana tapua inga le ni asu. I alu malimana le whiau le tanu lei, tātou toi whei loa i le vai asa fau, i le alofa ma le anga leo le atua. Ono Yesu. Amen.